Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Jane adinan inlanad. Ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sak abalasang, ket kayat kumamat apay drama ti kapadasak. Tabarang makaipaay iti liwliwaken adal, kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Jane. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, anya ka diti ilot-lutoy amasida. Nagbanglo ngamin, mabisinak lakat nga rudan. Anya ti kunam, mabisin ka. Kano kalkalpas mo lang nga nagmerienda. Ni nanang mat, anya laang mat nga ti minerienda. Sa anak mat anabsog. Ay na anak, masapula kontrol matikan kanam. Kita ang mantabagim, nakalulumag kan. Ay, saan na bali ananang? Oray na lukmaga, kanasalon atak mat latta. Wala, ngam na alas ti balasang analukmag unay anak. Kan may sa, liklikam timbangan itinamanti ka amakmakan. Kan kastamot ta na liklikam timbangan kadagiti nasamait. Uray ti inapoy, masapula basit laang ti kanam. Iti kasta kumutong ka maabaset. Nanang, saan anas kan ngagpakutungak? Nagrigat samot dayta. Ay, no nakaluto kayon, manganta yon, mabisina kon. Samanta, apay akas na ti panangkitam kanyak. Kuwang amin, Jane. Sobramot tun ti kinalukmag mo. Imbag ano saan ka marigatan nga aggaraw iti kasta langam. Sana ka marigatan nga aggaraw, Samanta. Saan talaga amaliklikan ti panaglukmag ko. Kaputa, naimasmat ngamin ti mangan. Ay na, friend. Saan mo't anasayaat no nalukmag ka unay? Ay, kasda siyak paikit din ti marigregatan. Gapo iti kasta pamagim. Si kakit di mat, friend. Pakasi kuram aya iti bagik. Kat bagik mat daytoy. Sa anak mo't amarigatan nga aggaraw sa anak mo't unay nga aggargaraw. Ta-online mo't ti trabaho. Iso sa anak mo't unay mabambannog. Iso asaan ko amarik na dayta kunam amarigatan nga aggargaraw. Aywan gayam, madamag ko man. Ti anya? Nagkita kayo ka din iti kunam akaayan-ayat mo. Anaam-am mo babaan iti Facebook. Ay, ni Franco? Saan kami pa yan nagkita? Dumtang tulat ta dayta Umay nakto sa rongkaran diti lugar tayo. Anya ti kagara minsan, Jane. Nakaumay ka matiti balay. Umay ko kumapasimpa dayti laptop ko. Kalat mat ngamin anadadaol. Sapay saan ko pa'y analpaster aramidak. Kasta ka di. Ala, iyag mo, takitaak no niya ti dadail na. Alaman nga rota ni. Ado ti files anaskan nga isubmit ko. Ay, saan ko pa'y analpas ti dadoma. Mabitla siguro ang masimpara ito eh. Sige ta istimarag. Orayam labi itin. Wen, sige. Ngamno saan kon ang mauray, agsubli aklangan inton madamdama. Ala, sikat ti makaam mo. Ang dito'y kapaya. Dito'y kanto na mangal daw. Total, dandani mo ten maluto, ti ilut-luto ni nanang amasida. Ay, kasta ka di. Ala nga rod, dito yaklangan ang mangal daw. Apag iso, mabisinak matan. Nay, di mo kaadwan ti mangan, Jane. Basit langin na po iti ikargam ni tapinggan mo. Kano basit lang mo dito inalakay na po, insan? Anya basit, kano pinunom na tapinggan mo. Anya ka mo tan, insan? Kasla iparit mo mata mga anak dito balayo. Saan mo't ang masapol kisayam ti timbang mo. Kita man na talangam. Kas kala balye na iti kinalukmag mo. Anya ka mo tan, insan? Sige, saan akong amangan dito'y? Agawi daklaangan. Ne. Apay ati makdir ka mo taninsan. Saan mo payakin nanay talabay mo? Saanan? Ijayak tun balay amangan. Nakababain mo't makipang panganak dito'y balayo. Nako. Anya?
Kaya kasta ti lang ang masimbang part na naggapoy ti balay na kasinsin mo nga antaon, Jane. Kasanomat ngamin, tatang. Kunana ang mga dawak iji balay da. Ngam dilawan na mat gayam ti pandangan ko. Ha? Makapasoron mat dayjay nga anton. Sapay mabisina kun. Amangan mat no ingaraw mo man ang ti ugalaim. Ni tatang mat. Anya ko mga iti ugalit nga igaraw ko ako nayo. Ti ugalaim makasla mag-agawan iti makan. Siguro, adaw ti inkargami ti pinggan mo, akas itar aramidem di ti balay. Iso dinilaw na kan ti kasinsin mo. Anya kayo matan tatang. Siyak pa'y ti madi ti ugali na. Ay, makapasuron mo ti kastoy. Inak man langan iti kusina ta inakun mangan. Talaga ang mabisina kon. Hello, Franco. Naimbag man ta nakaawag ka ita nga oras. Gaputa kailiw ka man hen. Kan may sa, awan ti pagkakumikumak iti trabaho kita. Iso nasangop ti mawag ken ka. Kasta ka di? Iupan mo man kit di ti kamera ti cellphone mo. Kaya't ko amat matan tarupang. Bayad ti panagsarsarita ta iti cellphone. Tapno kaslada ka maten ay ti sangwana. Anya? Sika talaga. Alang arod, mabitlaang aday ta. Naka-open ti camera. Ay na, talaga nakapimpintas ka, Jane. Talaga akayat ka na makita iti personal. Oray siya, Franco. Kayat ka na makita iti personal. Kuma, agkita tan iti kabitan a panawon. Well, sana bale. Dumtang tuday ta ka nito. Angam no ita, adupay nga ti pakakumikumak iti trabaho. Ibagag tulangan ken ka, no kaano ka makapasyar di ta lugaryo. Okay, Franco. Urayag ti isa sa rongkar mo di ti balay mi. At yun ti laptop mo, Insan Jane. Na-repair ko. Ay, agyaman nak. Alang aron mo to yun. Nasakit ka di pa lang tinakam mo kanya, Insan? Taas sino mat kumati saan nga agsakit tinakom na. Kasla iparparit mo ang mga anak di ti balayo. Sana kasta, Insan. Sa bali lang tinagawa tami tinaibagakkan ka. Diyan mo kan ka. O na, saan kan ngagpasog no din sana? Uwan gayam, ada ginatang ko apansit. Tay paboritom. Iti kasta, may katan ti sakit tinagam mo kanya. Ala, wanan. Saan ako ngagpasugnong pay kan ka. Kat, agyaman ak iti panang tarimaan mo iti laptop ko. Kan, agyaman ak iti pansin. No kasta, Franco? Umay ka sumarongkar di ti balay? Wan, Jane. Naglibak iti trabaho kiti sumagmamanungal daw. Isu anawaya ka sumarungkar dita. Kamaudyanan na. Agkita tamutlangan. Nasayaat mo, ta sumarongkar ka di ti balay, Franco. Magagaranak mo tin ang makakita kan ka iti personal. Kasta agmat. Sana balay. Agkita tan iti kabitan na panahon. Ala, ibagam no anya nga aldaw nga umay ka. Tagpaluto ak kadananang iti naimas asidaan. Basta, awagan kan tulatan. Talaga magagaran ka makakita kanya-kanya. Ay launay. Isu nga awagan nak nagbiyahe kan nga umay ditoy ha. Iti kasta, makapagsagana kami. No kasta, inton maminsanan abigat nga umay di boyfriend mo? Uwan samanta. Ay na, talaga ang magagaran ako na makakita kan ko, ana. Saan to nga taa maupay ken ka? Apay ko maamaupay kanya. Kano kanayon na nga ibaga na pintasak. Ngam syempre, sa bali laeng no agkita kayo iti personal. Saan kayo pa'y nagkita iti personal? Saan ka di? Iso ako na makanayon na nga ibagaan na pintas ka. Kaya't mo asawan? Nalaandak iti personal? Ha? Ay, saan mat nga iti kasta? Ngam, saan to nga ta maupay no makita na ti kasta ak kinalukmag mo? Saan mat siguro? Gaputan o kasta nga ag-video call kami.
Makitkita na mo, nakastoy ti pamagik. Iso asaan ang maupay dayjay. Dati yo may tinobya saan ka day? Wan, tatang. Nag-text itay laang. Kat ko na nga inton madamdama at danday jay. Kasla makit-kita kung ti mapasamak, kalpasan a makita na ti kasta pamagim anak. Anya ti kaya ti asawan, nanang. Amangan mat no maupay kan kaday jay no makita na kasta ti kinalukmag mau. Saan kan tumat nga na may suraw? Kanayon mi nga ibaga akas sayam ti timbang mo. Kanayon mi nga ibaga basit laeng ti kanam nga inapoy. Kasta ti kanayon yung ibaga kanyak, nanang. Saan ko akabaulan, no basit lang ti kanok. Iso abay andak kadilatan. Mala, makamuka no saan mo akayat ti dumngag ka na kami kaninanang mo. Wala nga ron, mapan ka ni salas na ijay nga orayam at sumang patinubyaw. Uwan, tatang. Tama nga no inton madamdama lang. At danday jay. Apay ngay. Kuna ni Franco, nga agturong kanon dito eh. Nga maging kaita, awan pa'y laang. Tinasayaat, awagak man. Adag tuk-tuk-tuk itiri daw. Inakitaan, ang mga no ni Franco daitan. Ay, sapay nagrigat mo tan tumakder ta nagdagsan to'y bagay. Kung nagtupay asika daitan Franco, nagtaar ka gaya may di personal. Ha? Sika ni Jane? Wan, siya nga rod. Tinasayaat, umunag ka pa'y agsarita ta ija unag. Kan, yam amo kamutan kadananang kantatang ko. Sige nga, Rod. Katagyaman nak iti panang pasangbay mo kanyak. Awan ang yaman na. Umay ka, umunig ka. Agtugaw ka. Itata nagkitatan, ad-addaman inti kinaragsak ko. Kasta? Kwa Jane. Jack lang pagarop. Akas tagayam ti kinalukmag mo iti personal. Wen, nalukmagak. Kasanumot ngamin, nagimas matimangan. Iso asaan amaliklikan dayta, Franco. Nagimas at talaga dagiti putahe ngayon sa gana dananang kantatang. Ala, Franco, mangan ka laang, saan ka nga agbabain? Nan, ramanakman pa'y dayta dinakdakan. Talaga anaimas. Ay, Jane, inayado mamatimangan. Di ka lang mabain di ta sa ngailim. Unmat nga min, Jane. Kasta una yung tipan ang kita kan ka ni Franco. Ala, nana, tata. Bayan tayo latta ni Jane. Abangan mat numabisin laeng. Wanmat ngamin. Nanang, tatang. Kitaan nyo man. Imbag pa'y ni Franco ta maawatan na. Alakit din. Mangan tayo. Sanda ka buy-buyaan na kasta. Ala, nana, tata. Mangan tayo maten. Danggayan tayo ni Jane. Agpakada akon, Jane. No kasta? Agawit ka ni Jay lugaryo? Well, dahito yung ti maudi pa nagkita ta. Anya ti kayat mo asawan iti daytaan ako ng Franco? Pasensya kan, Jane. Ngam na po kaw anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Anya? Ngam, api akas tamad tahan. Kunak man no ay ayatan nak. Wan, ay ayatan ka. Ngam iti day ta akinalukpag mo. Panagkunam ka di kat kayat kapay. Tapno ibagakan ka. Saan ko akayat ti kasta apam magim? Gaputano si kati maasawak. Amangan numasapa ak amabalo. Kita man day talangam? No kasta. Gapo iti kastoy apam magihik. Naupay kan kanyak, Franco. Saan gayam anapod no ti panagayat mo kanyak? Gapo lang tanalukmagak. Naupay ka na dagos kanyak. Nagsakit matan. Ala, Jane, anak. Gusto day ta na panagsangsangit mo. Bayamo ni Franco.
Adupay ti lalaki dita. Saan laday dya Franco? Nasakit. Malatingitan lang amin. Gaputan ni Franco ti umuna nga ayat ko. Day takot nga minti kunaken ka idi lang. Agpakutong ka nga min ah. Kaputa kasta una yan ti kinalukmagmaw. Panawan lang lang dito'y nanang. Kayat ko ti agmay-maysa. Umay ka ki di manganan. Nakaluto akon. Saan ko akayat ti mangan? Mangan kayo latan. Awan pa'y apulos impapaunag mau manipod idi rabi eh. Saan ako pa'y mabisin? Mga anak tulatan inton makariknak iti bisin. Itaman pa'y naawisan na kaag-jogging, friend. Kaya't mon samot ti agpakutong. Wen, kasta talaga ti planok, Samantha. Agpakutong akon. Ay, marigata nak ngamin nga aggaraw, no kastoy analukmagak. Dayta kadilaan ti makagapo. Wano, gaputa break na ka ni Franco. Kat, no sexy kanton, mangnamnama ka asubyan na ka. Ay, saan mo't Saan kon anam namaan asubyan nakpay day a Franco. Iso asaan mo nga ipalagip kanyak day a tao. Okay nga rod. Saan kon nga ipalagip? Tama nga no sangitam tumanen. Siga talaga. Saan kon asangitan day jay? Gaputa saan mo't gayam anapod no ti panagayat na kanyak. Agasom, imbreak na kadagos. Apaman nakita na ti kastoy a kinalukmag ko. Nay, itlog ba datakan ka na, Jane? Saan ka kadiamangan iti inapaw? Daytoy lang itlog ti kanag, tatang. Kan uminumak lang iti fruit juice. Nagkutong kan. Talaga nagpakutong ka ah. Uwan, tatang. Nalagan gayam ti riknak. Nukastoy sa anak analukmag. Idi, sa anak makapan iti kayat ko apapanan. Gaputan na dagsan ti baghik. Ngam ita, sa anak ko na marigatan. Makapanak, iti kayat ko apapanan. Huway na anak. Nagpintas ka gayam no kasta ti pamagay. Anya? Apay, tatang, sa anak ka di anapintas no nalukmagak? Napintas ka lata anak. Yaurayan niya pa'y tilangam. Iso na laang ta itatakas tanti pamagay. Adda man na nagminar ti kinapintas mo. Friend, talaga nagdakkel ti nagbaliwan ti pamagim. Kasanumat ngamin, minalam amapan ka ag-jogging. Kandag iti pa'y nasusustansya ti kang kanam ita. Wan, Samantha. Kayat kon nga itultuloy ti kastoy apa nag-exercise ko. Kan sa anak matin amang mangan unay kadagiti naman ti kaamakmakan. Iti kasta, nasalon atak lata ang kanayon. When friend, kasayaatan ti kasta. Kat sigurado, adu ti agaram kan ka no makita dan ti kinaseksim ita. Ay, awan pa'y planok ang makiayan-ayat, friend. Taapay, ni kadi pala Franco ti kayat mo nga aging gaita. Saan, friend? Linipat kon anamin pinsan ni Franco. Ken may sa awanan komunikasyon mi. Sipod yu umay na ije balay. Ha? Franco? Adda ka mo dito'y party anang awisan kanyak tigayam ko? Wan Jane. Kat kunak tupay kat. Si kadayta. Dandanisaan ka na bigbig. Saan mat ngamin akas na ti pamagim idi? Good. Anya ko maita, no kastoy ti pamagikitan. Ako Jane. Pakawanan na kuma no imbreak ka idi. Mabutan lang amin nga amangan numasapa ka mabalo. Gaputan nalabas mo't ngamin ti kinalukmag mo idi. Basta, okay lang, Franco. Awanan kanyak dayjay. Kan, agyaman akpay di gapo iti panangi-break mo kanyak. Dayjay mo, tinangiduron kanyak, tapno agpakutungak. Kan, mayat itan, gaputa. Sa anak amarigatan nga gargaraw. Jane, nubilang tagdato nakmanankan ka. Ipalubos mo ka di?
Pasensyakan, Franco. Ngam saanin ang mapasamak pa'y data. Kan, awan pa'y planok ita ang makiayan-ayat. Ti kayat ni Franco ket makisinubyan kanyak, Mr. Lonely. Ngem saan kun nga inawat pay. Isungaging ga ita, singgulak pay laeng. At damat dagiti agar-aram kanyak, ngem awan pay planok a makirelasyon ita. Ket ipampamaysak pay laeng ita, ti agtrabaho. Tuy pagayam mo, Jane. Jane, pagayam ko, agyaman nakitila ito apakasaritaam. Nalabit as saan ada kayo kini Franco ti para iti tunggal maysa. Ket saan mo kuma nga isarra ti pusom, nulakit dita danapudno nga agayat ken ka. Awan dakes na, no ipalubos mo. Angam kit di, amuam pay nga umuna, no napudno matlaeng ti panagayat na ken ka, wenno saan. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jane. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos, ganiti materiksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.